nipa bunkam kwam nipa ne ka aneti kwam edidwa na se bibi boni si a yo ade ba akọ edi hye se bonsam hyehyeye enso menye sure se bonsam apam obi se o metena kwan maka ankobo no eye normal ne hyehyeye ni yi and panyimfu a eka bi wom nyina no ehun hia wo mo it is a project we there chairman your friend is slow but sure aye atichide nante enya den a obedu ne so se be ya obeba bedu eti no duru anoma wanhwe ya beka se dwumadie bia akora nkoso obi ani obi go chairman ene eye Monday and menye sure say ene yenye adwuma katis bon se machine si koba nipe koba ensakrai kakreba se obehwe ye last visitor eni nei anhwe ya beka se obi beka se old video na wo play yeah be nipa bebiri adwen se old video na wo play yeah and so new ene ya tina e ma me ka se yes tina ma me ka se so obi bo anamo koduru osisi ase na wote a chese nsesan bia ma ho no omo update shi omo nka hwe nche public no ana cha ma obeba no mu gukwanim omo gukwanim o kantimi nko kantimi ma pedestal walk we ni ho ena enoma ye basa wo krumi ase miwa na ye mfa we maaye no amafo ba bibire titi omudi omujuma na noma ekoso emomo maba begu sa anwuma no tama nipa bebire abofo mo because obi wo ha na obi mpo abefiri ni noma ene wo hwehwe na wo hu no phone ira but no nim the shop awona ante ko this no a lawyer but ene we si ye no o hwehwe ne ba bi o hu no nipa ne se wabo no kro no eye we no so se hwehwe na me hwehwe na me hu so one number amamfo bibiri so one number obefre no ana me che se phone ira ayo Matias phone ira to no de ka ono nko ani tirimupo a ko diska ne koma no ko ne na ye adwuma onye na adwe so obefa ne sika nanso wo hwehwe ne ba bi o hu no amani pa bibiri abofom very sad but dey bia beka se we die omo na hwehwe omo no mai we die emfa aban ho no kra cha ma emfa aban ho but san hwehwe we na akofa aba tie de esre omo yenim die aban betimi aye omampanyi John Dramani Mahama yenim se opusu no ho a ensesan betimi aba enka yesre so omo nkeka omo na se impose enka omo plans ho a yesre se omo fa nka ho omo nhemu kena na amanfo nya ahotoso titaman ye betina kwan ma didwa da bia se ya so also around that enya kono enya nika omo magistrate sunsu complaining se magistrate sunsu nipa ma o meto ade da bi o adetonfo ni nyina begu kwan na eton ade entimi sa na o mefra brosan ho da bi o ade na bi na egu fam aye o ebegu kwan ni mo entimi mra but first na central market wo no mo na antifro soro no koto ade because ya ma won tran kwan hwe chamai sa sama ye kan ye boa video omo ti kwan mo you see ets chamai omo keka omo kakra na medie me kano straight say emfa aban ho enka aban plans ho Kumasi mpanyimfo munesi masase so kemefo regional minister Mr. Chama enka obia plans ho eno mo hwehwe enka ho enso yen na ye didwa yen na ye ya de tonfo no yen na ye nam kroma ye bre no ye na ha ye omo en ha omo na se Chama ke me boss
ono ma ewi oba ready ne den da Montana kwanim na munni dwe say mo asem regional minister so ma ewi wa o pe bibia to a omo ba bi omto no ma o ma ha yeah muna mo ko bendan boutique muna mo bre tira me say enka omo da dwen chairman eno ma eye pressing e de ma ban mu fo no mo so bo ne fast fast we be free osisi a enche ene no ma bebre e wo wa omo no e ha omo be yi free kwan na ya hwe ba bia traffic wo bebre mpo a isi omo kwan no omo make sure say on be yan hihye ya sa traffic ni be free sa police no traffic keku they make sure say on be yi traffic na free on na so ekoye bibia enka o ma bra bo ho a na me ni kreni mo be complaini so many times and so emfa change bia ma na enwume de chama ye ba ya yesere wo say omo nkeka omo no mo ntimi fa change mra Kwame enokre awun say sa project we there say na America no ye de akirache enye ene na ye beka eye sa project we ho asem na ohweta ma omampanyi John Dramani mama eba ye ya watu anamo abaha before that no KM boss opanyi Kinzuba ne doctor omunyina be PM wa regional minister Dr. Marco omunyina be PM wa say ema after that no omampanyi so John Dramani mama so ene omunyina asan abo mu san baha including Esiedu Kejetia no omunyina mo baaye na ni nyina ne say ombehwe no ma complete sa project we na Kwame project we so omo carry forward e de kokko share next year early next year 2026 na ohwe ahokeka e wo ha na enu nti na ye ka ho asem no e wom say deadline no mo de baaye no endru ye na emom ohwe se de adwuma no cia standstill ene Monday pa hwe nkoso wa ha na odwene ho a wonte ase because Kwame ni nyina no eye sikasem but mpanimfo mpese ebehu se sikasem gidigidi nti no omo ama ya hu se omo ne contractor na kana ka bia wo bia no omo hwe no mo de ama no no wato adwuma de ni so but there are certain project bi ne de project bi wa Asanteman mu ha se ya na edikan eye Suame Interchange no sa Suame Interchange project because of say the city enti me no ka say omampanyini ama road minister finance minister o ma yen hyehyeye apia eye Suame project no interchange ne overpasses no mo ye no akwa eye ne big push project name sa ne big push eye project na o ye no oho de sika ne sumo a omode ye adwuma wo ho enti o ye project bia na ye pia okowura mu bia na chese wo no ohuso ohun because we secure oho de we secured but other ones na omunya akwanya monwura ho no no omuti ekeka enti until say impanimfo betimi amia ho say adwuma ekoso e wo ha say ya continuously because okoso ame ho no na do say omuni run about ne so omuni Suame post office ho omuni micro junction ho ba udura busu kura junction a won so omu ye adwuma ho e kire say at least eye rango fo no ho ba beduru ase ya contractor no contractor adwuma na kwa akoye say uduru eye Prempeh the first eye runway ni so a oni ho oba eye central market ya and then e be pia omu ni ho no said they won so hwe bi omu ni ho enti no ye de said de bia ye adwumadie no ye twe aban mpanimfo adwen esi so say adwumadie na amoye no ye de ye kofare ba ye de beba magana fo awu asafa na nyina ehu enye obi ana ebeka say e ana ase bi na obia ni nso hu bia nani enso bedi adanse na obia nso etrim po ewo ni trim na adwene mu nsem nyina ejina ni trim Kwame it's high time ye de no ma bi be ye politics
say we dabi me say anye yenti ana eye John Dramani mama obaye omampanyini anye ni say Ghana force omumpe eye MPP aban biem enti NDC for mo so momra na meto aso kwame die enti ne yeto aba for mpuntuo yeto aba for development yes of course enti say yeto aba for mpuntuo ni change ye positive change some na ye ken ya ne ye team dada no onso oba na ama ye da so team saa say ade na o ma ye pressure na ne wo so dada no otana so 8 years obeya anka wanye ye baada be na obe dabi e ba ne saa na opese o kire esese bi yenim nyansa na opese o kire esese eni kwasa anka sesem because tama o ye campaign tama o ko door to door tama o mount stages ne platform akese no kasaye ni nyina ne se me ba me yesi ama no wan kasa oba na udi 3 years ana oba na udi 4 years ana oba na udi 1 year o se me ba so oba de ye swear in ewo officer waba aya na me ya se enkrofo bitimi etena media platform bi so no mo ka se Ghana for rush dodo o mampanyin bada ben ana still ye kana wunyewi ana wunyewi ana anyawi kwame ye bobo na wote reserve wote bench na ball ne se de esi ko gidigidi no anibre ya aba na obon se wote bench ho obi ye mistake out ase eyo no anko betimi aba kwame o ye yesa na coach nu sa kwa we be ye piani urama abo ho so no mo kwame ampa pa kwame o man panyin John Dramani mama me de da bia me ka se me hwese de o si carry ne ho e wo ne nsem bi o kan keka na me hu ni se eni da so bibiri ewom menim se ya sha ase ye nyanko ba bia na emom ade a ye ni abrese ye no hu se ye ni abrese ye uduru ofanko insawam road ho no na kwame akra ofanko amasaman yi sapemai sans nsawam kwan no adwuma ekoso no enya asem ketoa because sa kwan no so ye pia e de awura bi push mu enti no eno no ne eye focal point all the other projects eye afari onim central market onka ho Konfanoche maternity blog onka ho eye Seria regional hospital onka ho Lake Road onka ho omu nyina no omu ni big push nim enti omu tikeka Konango bypass onka ho eye enyinem bypass onka ho Inyiresi bypass onka ho omu nyina ele big push ni den big push no mame big push ni ye omampanyin John Dramani mama ne policies oye na adwen se oba implement ebi no enti saa big push no eye project akese no waboa no de agum enti enye small project na egu saa no manim ene na akra to Kumasi expressway ni ayi nyina hihyehyem eno na eye stadium ye ba besi wo wa ene na other places ni nyina no hihyehyem eno na wa boga no ho airport oba be ni nyina hihyehyem eye big project kwame that's man enti no ne make akosi ni se ozere Ghana ayere na e free fan buy unfru mam yem so fru mam yem na buy sometimes we I don't know maybe a worry do ade no uwo bi dada se de esi kura no ehweso ye kura wontimi o so koye foforo Accra Sports Stadium enkeja Kumasi Sports Stadium enkeja other sports stadium bibiri ho a enkeja maka Kumasi ni Accra because hono mienu na national assignment pa ta akoso chairman grass no mo bobo so ball no enye papa utie mu a
Baby a sikampo free kakra de ba. If you shatawale ni sa akwade ni stone boy mu. Isi ameno ka say. Sa akwade aba abeji Kumasi Sports Stadium. 27th of this month. Oba biboshu. Ena ma park ni ska. Park na tete apro asay. Jai say the boshu jiska. Na se sika o hwa yedi kwa akusi fofra. Chamai. Aden na dada na ewo no. Ye maintain man nye papa. Eno no nkyere se ye kosi foforo baabi ankenye eye na chamai. De oye aduane no omenya eden no ye mamudi bi. Etinka ye nkura de ono ne nye kama nyina ne nanso. Na ne ye twa ye nya hwe baabi foforo a yenim se ye omienu da yachi. Ye di bi ka ho ama na di mu. Na already de ewo no enyina ne nanso. Nso ye temska akwakoye foforo. Sometimes chama normal say worry do. Ade ya isiwi. Da bia ye be kan ho asemi. Chama. Tira me ka ho nya mpanyimfo no. Ubekom no na ye tems ka ko bibi say similar esa wo baabi. O abra ba akusi wa yenwi. Enti botaye ben chama. Enna mpanyimfo di se o mutirim. Ansa no mu bubu old central market no. Eden no mu hu ye. Ne nyina so ne ye den. Ye dwene ho sen plan ne te sen. Ahenti ese ekoka kwem. Eto down na mpanyimfo ne ya mana be ese ase nipa ba kope bi timi tenase na adwene mu odu a oye BBC abemu mpanyimfo. Wo chaman ye ti kromi ase opanyi se menhia. Oka ase wosi SG mo wasi awie. Nipa ba kope. Wasi awie o. Amanfo anya adwuma yo. Amanfo kobo shows a premiere movies wo. I'm telling you say SG mo senka aban na esi anka nsinwe. Enti no aram kato nipa o ya ade a o botaye a wo ye focus no chama enka kwem. Nemo botaye foforo ta akire say ye di pe bibia ana beka kwem. The ama me ka say tintin ni say o si ye kwesi sports stadium o baby foforo. De o iso nya papa. Entimi maintain chama. Oh breman asweet efe ye koye mom. Yeah. Wiki na menya madom ye be for orebe ho. Tutu atete apansam. Me say orebe ho. Me ni problem ha yen. Se me hu se Aso da bia ya pre no mo. carpet ne ni nkonwa ni nyina tutu. Kwame, onim bibi. Kwame, ni etie ni ma menka we na ye nto aso. Ahun se politicians and our parties akese mienu ana a ruling Ghana currently. Say ye beka no kra MPP ni NDC. Sa parties mienu yi omo na mefa ne say omo ene oman na nante ache. Now, Omani yendi ni ye. yes. Ohwe baby a obo bosui say ye wo we dada ye wo project we dada you we dada adena waba on to aso hwe o mampanyi dada na adon so the same story na no be hospitals bebre ono ma na onye ye enso ko share agenda 111 ne ho ahwan ase what you say konfa no chekra no enye Asanteman wura adaroma anka me ye sure say na ebi kura anka adwiregu enti no Kwame eba politicians no ne said omusi omu no ma sometimes no ye na ye wo akire no wo de toto ye nyansa ho a ensisi so yes because omo de manifesto ana ebu man no ye ni national policy bia ye ka say oh ye wo 20 years 30 years national policy bia ya draw to ho a
a developmental plan be a year follow there be. O manifesto a wode beba no eno echi na obedi because no ne bosha o de ama eye wachita afo amoto aba no ede ma enti wo ba de na obeye na project bi wo a na akoye se wo yi ni free mu enyeyi enti na wo sa wo de ne ka ho eno nti na o tutwi bi kra de free mu ede ko eye big push ni ba kwa me ma men kan se bi nkyerɛ o ma mpanyi John Dramani mama na numto my place our voice we will have some 1,000 times. Obe PM ne Thanksgiving tour e wa Ashanti region na okọ PM e wo eye Jubilee Park. O de nsem bebre to eye Asanteman Ghana amanse nyina anim se eye abandoned project bia wa Ashanti region obehwese obeto aso. Ne mremu no obe make sure say there will be no abandoned project. Enunti na abre bia ye kasa me ka tro se eye omampanyin John Dramani mama de ne nsem o keka ne ne ye bi a oye ne de me hu ne se project bebre aka akamu no obehwe na wa complete e de amaye enti wo hwa oba yi wa wura be crofro market kora wabomoden ato afa honum se wo se ekofa honum update ne de ba dwumadi a ekoso e wo ho ne sanom ne nyina bakwa me ye wo project bi wo honum a omo ye mpanimfo ebi na ye ka ho asem ne untimi mfa crofro market entoto project we ho Debi enti we eye project bi a e wo se speed pa ankenya asem ketwa speed because kwame there na aka wa ha installation still eye installation na de na wo no no ana omuguso omu ye bi omu ye eye electrical eye nso e wo honom omu wi a ombehwe na mo aye installation of eye nso ba akumienu bi e wo ho na efom honom so e wo si egu ho nyina enti adwuma ne de ne kase pa na metimi aka se roofing ne eye ne kura de o maye o ma roofu su nyina kama enti nka se no de na wo sanka ye ko yanim e chensa kwame moving forward no me pese ye to aso na ye ko yanim na ye mbonwura eye ye nkohwa de wo phase 1 ho no mmra na ye meto aso mfiri a because die enti na ye kohwe phase 1 we a ye ka ye ni abre a ye ka ho asem a ye su ye tiatem ye han ya ye de ya da age ato ho a ye ka project we ho asem ne se de mpanifo betimi a complete na nipa dodo a on betimi aba benya adwuma ye wo ha ebeboa no omo so enya omo ho fa ho die no ye nkohwe phase 1 a ono mo wie ye no kwame ne ye koso wo ho obo nse bibini ankasa de ye ne ye mpanimfo nyina ensem e wo honom na ye nhwe eye sa eye video yi o se na inso jemu kakra o hwa eye odofo o hwe video na enya asem ketwa we ina ye ka no hwe pavement fo no mo wo pavement ne so no o hawa o mo na mu ni o ye se inso na jem o de no ma na fine oh fine chairman kwame se ana inso ejemu yi o de oniema me se o de rubber be kata ho so o boa na afọ na wie kwame awreho o hwe chairman enuoma we nyina enu amema ne ma memo ye ofa mo ye papa ma chairman mo ye adwuma wa na me anim nukuro no mo breo se senke ya ade a o mawie ye central market phase 2 on ma e bia nke hu sa ade wi ke ye hu omo fa titi mo na chapo ho na e ka bibi dia mo omo esorofo nyina breo o de to ani hwe soro apata bi osoro omo nyina ebre hwe maamifo bi baby adam yisi tade aloi hwe oto onom as one thing sense to because only baby akọ amutete onom anya so mo nti sense oni to na osisa no ma na okwen so sad kwame it's very sad yes omuni baby akọ ana omutire ginam se nyese screen na o sensuo na mani a anhwa ba yo sensuo ntoy obi ayina ni no gina o very sad
ene nsuo ne bo mo na esere no ma no na de ka ebre wo mo nsuo bo na chama ewi ehyewa yare kwa na de bebre wo obeyare. Very sad. You Very see, sad. and Ocean no say ya na busa was enti he na yeko class ni yesen enti panyimfo endwene maamifo yi ho ti omo ndwene papafo yi ho chama boys yi bi school anko yi o ba bi si ya no mu di o madwuma enti ya ndwene wo mo enso market si ho yesi ya complete market si ho yesi ya complete no makom ano mo ti abonten e na awia hye wo mo awia ne hye na ne nso ato abono na ebia udi onim eti de ye ka sei no enhye da nya wasew enhye da mfa wo ho bacha man se uwo mu bia ho so ma me biti mu bia o papa wo fa unua bi eti mu bi se ya chaman you feel the pain just na me re kra ho Jonam so wow. Inti so na eto a nipa yi na ni se de shinsi yi. Ba later na nam so na awa oni ba bi akọ. Titira no betina mu. Chama ya wasem. Very sad and object ho I want to say because hwese yes omo free pavement ne so na omo nko race course. Kwame race course wo mo koi oho de apata kakra wo ho a ombetimi aye covered ye ma memo so say dwadie ne nkoso wo ho nti he ya na omope say ublemu mpanifo ublemu ye ma memo ni nyina adokrement na yem fam free ha na yenko inside na yenhwe eye phase 1 no odofo ya bo awura phase 1 inside udru phase 1 ho a ye wo eye lorry terminal no ena eye ground floor no lorry terminal no wase honom ana eye shops no to so ewo soro ho na baby a ye nam ye baby a ija to ha sei nansen se munyina mbeka ya ma menyi ye yimfresu na ye nhwe ni na obehun se containers na ija to tomu ne ni nyina no omunyime ye hwe ho ni hwe Aya semo chama. Mame mposo video no wa ha ya. Omuma ye hwe wo kwame. Ana we no krampo no sanka omonto asompo a e wo sanka omu yi firi honom. E wo sanka omu yi e di firi honom. Na at least ye hu se omu safety because we nyina ye hazard a ebetimi epra obi so what ase we agya no honom saa ana nsuo no so toye na etoi ana anyunu e de afa ho nyina e de aba no o de hwe ceiling no agya na hyehye ho no nyina na etetetete ni nyina asensen ho which is very unfortunate kwame enti ye abere a yesi fufuru nyina ye baba ye ni se ya ye ni ma de so hwe chama. Very sad kwame odwen wa won te ase anu nti na panyimfo ne nya hwe ma ye nana because o ma nim se ade wi ye koya mankrofo wi o mu ntimi hwe so o mbesa asai no o di jabetum tama onya so se anu nti na eya ne ba project ni ade enhye na mfa panyimfo onya so se anu nti ana because market yesi na edi how many years eje timi ato hono mo bia yi nani asenfo obia ho but ebi nso tete kwan mu di dwawo odwene ho a won tase ebi mu ni ba bi ti edi dwa etwa ne fa ase monkoye ni ye ne bi metena on di dwa eno nso amonye eno omo te kwan mu di dwa na nsuo to na ebu omo awie ebo na ehye wo omo ana ba bia ye chom enti no me de awa ebia mpanyimfo ni nim se yini ma de so hwe enti we yen ha ya hu nsi foforo ma omo iwe yen koye ni ye omo di jabetu kwame chama me nim se ekuro de ye de mra
ana chichiri kuru yeah yɛde mmara na chichiri kuru ano correct ɛno nti na yɛyi mo mpanyimfoɔ no sɛ monkɔ sɛ mmara ɛmfa mɛkyekyere yɛn ne yɛmfom nya ɔman no yie anata ma mebɔ because mmara ne wɔ obi abɛyɛ de ɔpɛ enti mmara na ɔma hyehyɛ no ana ɛdan na yɛsi no emu mmara te sɛn ejam to ma emu mmara te sɛn tama woyɛ sure sɛ broni ene jato ha enko hu do ma eja ne ko bet show the cause of the fire yeah and come to one am okra da bet show nipa nso afiri no enso yen chairman onsen so ye pray foforo onsen si ye tianom ya asema ye kenyina nso mo ko phase 2 no yeah chairman no kra so mo ko phase 2 no na ye betima hwe so omo ye wia ye ntimi hwe so na Ghana bibia ye ntimi hwe so aeroplane ye ntimi hwe so na asai sports stadium ye ntimi hwe so na asai football team ye ntimi hwe so na asai ye movie industry ye ntimi hwe so na asai ye nwomto ye me market ye ntimi hwe so peta ma fa ko ba bi nsuo ne to no na hwe fom wo pe se efom o nyina tutu bibia no ntimi hwe so it looks as if say omo ba ya ade no kwa ma say nkrofo wi yanko ye mo ye kwa ya mo omo ntimi hwe so se kwan ye be ya man a ntimi hwe so na asai tunya so se chama to da ya na ban wa fed up da bia mo se akwan yi so meye da bia mo se akwan yi so meye te to da na sa akwan se rough bi but akwan no fo mo be yo enche edan ye besi o enche stadium ni ye be ye enche Ghana Airways ni ye be bi enche enti no eni eska no mu ni ai because ye de mo hwe so ye ombeka say aban dia sama ko aban hospital bia no o eniti enso ko private hospital correct very neat aban school basa ko private school correct very neat chairman on sa real estate abebebe top hill money the track money na sefui urama so on said the road ni city yeah pie free mba ba bi aban na e control se won nyina tutu di anona menti ase eden na individual bitimi bo na ade ho ban ma ni ye neat ni sika ndru aban enso aban de ne be sei no ye wi a ye se aban ne nye hwe tita mam se empanyifo na hu yesuban to mbom se we okoya mo mu omuntimi mo ho ban empanyifo ado mbetoto ano omo hwesu ye eye se ne be sei sika ne ye nche na yenzi na yenwu sa se mo empanyi bi na kan o meeting bi ase o awo abere sika bi bae awo creative art industry nim o se sika ne ye nche na yenzi na yenwu o mo nim se mo de kwa en kwa hwe Kwame de no ma se ana me rewo very sad yento aso na yembonwura terminal honom odofo terminal ho ni ahase na utimbe ebe faka wo ha de ko ba bia woko na mekai se omuwie ha se pa na nya easy ene oh my goodness o he said the omashi aya ha pa oh Debbie eye nsempi but Kwame ye maintenance culture enye eba se yenhwe ade so a mamenyi yemfiri so eba se yenhwe ade so a ye problem ewo ho because I say oba hasi aye wo mpanimfo a omodedada no omodada dwede ya no enso de na omoye hwe ahapa Monday hwe ahunidie ho sem ewo hase
very unfortunate, Kwame. Very unfortunate and so sad. Say Temena kesiesi ya yewo Kejetia market na. Ye the same thing. It was phase 2 honum. Oh, erade nyankopon. Hwe, Kwame. Saa no ma we nyina nti. Na akwa say mpanimfo no so mfa ye serious. But efa bi no. Oh yes. Kwame, ye be blame mpanimfo no because omo na wo so mo hihye mrama ye na ye di so. So hwan na e cleaning asay. Hwan na hwehwe asay omo pon anom be pra ha. But e was anka market say there. Cleaners ni nemu a omo peke omo hwe say fin dustbin sisi a no ma ekoso kama. But who dustbin ba akokora wa ha say. Debi. Ye fin na no pa ya be pra o. Yesu ban no. Ye nyesa ye kura fin. Debi. Ye nye fin wo na no pa ye be adwuma ya pra. Anase Zoom Lion for ever befa any almost one contract, but I don't know. I stand to be corrected, said that's what you most in General. But German, I will need a no for us because you move a fin say or a young co. I know, if you know my you won't say if you were effective be away so. It will be a bad juma, only dustbin, only she, and as well did you the auto form, soon or benoma that form would do the auto form, be or the auto form, Tiano power bar, no quiet and time, what you prior pra. And I say, what Bob one good baby. Or pen 10 baby, Abu no the ashe, na bola for bar mabefa, so Maya for 13 days a go, sent about or team. I say, and I ask my cano, I don't know baby a fever, but I do not meet him now. Say, Tama, you know, dear, so Ghana, you know, dear, so free penny for no so. Ebe senior na yet to a man, no, you know, dear, so and you know, can be bitch, let me say, and nothing I'm penny for no money shame for my him. You know, more ideas because I'm guessing like a woman said. Go for your mama who has you on the same. Tino, in a scanibia near the mana could go up butchery. Oh dear, ya toto norma. No more school ni bio. No more brandy because ye jar or motana or mobile can't grow for you. Tina, yam penny for you now. Emma go up butchery. God, the assistant no money. Ne man no metra ball away. Yara was na yet was ano. Kwame, very unfortunate, but I think say sana aqua yesese. Chorofo, aha, phase 1 na meka eho asem e de akyeremo no. We kura no yentimi nhwe ne ye, yentimi maintain ne ye, ene ochena eja ato ha, ene ochena entokwesi ha, ene ochena omo kania kura aye omumita omunyina yusu mita kakra kan yom yusu mita baako da bia ensem se hinya anom guso ana senior man so ono so ye hwe nanim so beba fefefe kama enso bibia enso entimi enkoso kwame comment bi ababa mame enkenkan na yento aso we free world incredible tv or say Aban Papa is really disappointing Kumasi people rough. Honorable, or say nothing is going on in Kumasi. Ebenezer TMO or say misplaced priorities. What is the need in building stadium and airport in Wa? What is the economic significance of Wa? With what resources are they going to fund those projects and from which region? Kwame, you say gold board now resist kapama by until more they say. Yeah, baby, gold board. It's yeah, wait, Honorable, say you believe Mahama at your own peril. Didn't he abandon some of the projects in his time?
in his first term. He only says what you want to hear. BHM pictures, I tell you, not just on also for us, so it's so sad. On why be me Beneza team, I greet you. You have said it all. Not just some commodity, kosu bibre, Anna Teddy Jones, so Eddie Nedi Ebetu say the design of the market itself is not helping. It will definitely be prone to fire risk. Steve Wilson, how are you doing? The seeker. 80 we kakra mpanimfo etumi ede aba dom ye. Na Kwame, mame busa we na efa me ekomanim. Yes, so oje ma dia at your own peril. And answer your own detriment. Kwame, so sure. Sana commodity. Nipa de we head engine nipa di. As a chama so who be for the first time I only do bit my but the works Emma ultimate can be fan it will be our onim ne da unhuno fofra ne obeye no obega akwa opekasa papa but sen ka onim ne baby awo but that moment no the oye yinti no wanya bibi ka afa no na guy we din papa on pekasa kra yes it no answer na obi bekasa mama betimi aye anase ontimi nyene eyo ono ane no ma order na didi kire yen ana be mo bi aka so obetimi aye esan say why we ontimi nye because of wanye we eti no gidie de nyame anim ne nukure ni me politician pa de emi gidi say bi enko emi nko a chairman assistance right now nipa dodo na nje politicians ndi because amon person ba azumi office because of what the other benefiting amon person ma azumi office because of a normal amon be benefit and then ya first ade hwe they just mean say politician ye bibia na che so nim say ade we ma menya for this short time because of the vote be brevity me aba ti enu say so itimi pushi omo ama omo ye no ma bi ti na ama omo gidie de eyedin sa wo gi omo di konko dito say hey they can do something and they will do it. I have belief in them. They will not deceive us. I know there when it comes to a politician they are Mr. Hono obi abe steady kakra. So said the last time I can say now we will mark them according to their works. Ti se nipa na ya ade na no abebo na baso because why was abaso body onyanya ya you create awareness enye insult enye kasa twitwe ni na hunya na emom o ma nipa na hu say this is of important. Ti se mutimi ya e de mfasodie sei ne beba e de normal sei ne beba e de nsisan sei ne beba ti se de na ye kafa central market wi. We are sure say we are only creating awareness. Sen komutimi aya ma adwadifo na kenya ne se nsuo to ebiti ekwan mu ebiti pedestrian walkway so nsuo bu o ma omu ni baabi ko se bia ye wie market na kasa de nke nsi ene besi mpa ko bebe dwane akota baabi enso nei market no phase 2 ni yaje wo nyina se nsuo to a adwadifo ni mponya access to se ya boss ntinki yenko gina ase ni nsuo ni ti a chama ye pie omu ni data access. So you create awareness na ama aban na timi abem asensi san bi beba aba e dia ma adwadifo no o hwe video atama ade atusi ya on your right extreme right what is a kwan ni nyina nipa ne hu ena chimi yesisi fa ti bisa ho se e hoye lorry kwan no enti lorry na fan eni nipa ne na e battle wo enso enkenye sa na seseye ena mre kakra bia enche bia na enye sa so na net aye we na akọ so sa problem no over other end the same thing apply ofa adum
hello FM anymore. The same thing apply o. I didn't think na ntisa na abesa because omuni baby fa. Enti no me de agidie de politician de me nya agidie. Na sese no me marking scheme no ana masesem say oya efe ni abebo abaso. Unya nye ya ni a create awareness na mo ni ada no ba ba eja. All right. Ni a create awareness. Ni ama wani ada ho. Enti ebesre mpanimfo say omemwa na sa adwumade we de omontimi complete my because so oba Ashanti region akwame airport no runway no 1 Suame Interchange no 2 Central Market 3 na afeye the hospitals no asoso cat maternity ne Severe regional ne afaremo no kwame project beye 7-8 bi wono ma e wo sa ban ma na ni bre na otimi e ma na ni ko ho because eno ka ho bi yes eno ka ho bi ana Ashanti region e ma afia MPP obeka se enye no kore bata no kore ne etie ne se akwan year of rose ne ba bebrebe no ebi mo bo mo homode yi pa e ma omo mantemo no mo patemo no enoma ekonkan eye MPs ni bi nso edi omo de ehwambo hwede esi ewo eye afija akwa abre east honom mamponten sa ewremu honom eye Kenya ase sa on sa antoa kwan sa honom no na ye kan omo mfi omo ye demonstration upon demonstration obi amfi ohwe Bantuma constituency a honorable senso bo achejere ne ho bo adwuma gidigidi enti no ohwe voter if free that angle na echiro se no ma ekonkan pa now ye de ne ye kan ne se ye pempuntu ne obeba bia no impuntu na ye de be markewo gone are the days aye ometum ye gidi say nkrofo bibiri adwene asesa wo sa no ma no obi ehwe me no ka say all the 16 regions obi ani abre Ashanti region de ne can say Greater Accra for ani abre Eastern region omunyina obi epreniti enti se wan kasa wuti hu de a na ebeyi wa yibone anasa me no ka say kwame Lake Road eputu odwa ede call lake kwane da ho ofa eye Santasi road ne sonso a ode ko anwan kwanta ono nso ewo ho even ebu akwata na so road no yenwie e kire wo se ye wo project eye akwan project nkitenkiti bia e wo se etimi complete na me de sese ana me mpese meka eye Konongo bypass ene anyinam mu de na ewo ho no osino ne enyiresi de no because I know de I know something which is there na eye sa runway na ewo Prempeh the first ne de kwame ma dwene ho amenti ase say up to now runway keka ye ipenifom person be kwame enti no Ashanti region de ye problem no aye bibia wo ho yes o maame oto maame nchen onhwe uye ye de koja o maame adamfo no so nhwe uye ye de call grandma no so nhwe uye kwame obe den you can complain as how bas is an yes you can complain because baby a would wani be chire bia no na ekwa se emmoa emfiri honom emma me de me ka se Ashanti region adwuma ye no aye bibia wo ho obetima ayero ho de boshe e betu adu achi aka kwame eduru abato a ebe ma afia o say aban aye ndisi aban omo asodie because expectation a ye wo ema omo no eso
yes bosha omampanyin jondoma ne mama odi kan ba Ashanti region o wini January mu na ye de netena akonya so no ba eye Ashanti region oba Manhyia obeshebo afari ene ada central market in your kanka ho asem osamba na to no obeka ho asem anytime obe unity Kumasi bia na Ashanti region bia no oka sa project in ho asem even emra Asanteman ene ni mpanimfo kopie mu wo ne na so Jubilee House no the same thing kwame boshe pie mu ewo ho na me de America obesha hyehyehye bona na wanya say recently me ho say regional minister akopie mu Sevilla regional hospital honom makodo do ho makoye clean up exercise o makodo do ho nyina ania aye yi afiri honom kwame enya ado asem o ye pe hu ni say ye bie sa hospital no because omampanyin anada nkwakufu ado e commission ye ansa na okọ but esina light ni ho ana commission ye enti light ni ho awa commission no ye ka ho asem na light ne kwan no nya yi nanka mu ba yi na mo ye light no aye kwan no na asem de na asem ko cause ya bre any blame games aye no ya ble sa we na we anye David say ye nso so sa no ma ne so biem ye wanti mi anye nti na Ghana fo ankasa etuti a ema mo winning massively ema yenkenkan abanimpo ana eye Dr. Baumia consider defeat na yisi mekan declare kra ana ono ahu said de wa constituency MPP nya NDC he wa constituency MP nya NDC he ana ono ahu said da bi omukeka bo mu no emoa nti ono ante ase na mfa so ndwemra oye ma ne ye fe enti blame game bia ni ho ana we aye we enti no se mo ba na ya ba sa na e ka no ese ya ba de ni aba ti mo ba ne de na mo ba enti mo nyere mo ho na mo fulfill mo promises no enye sa wanhwe a emre bi ye kan ya mo ka se ye NDC for no mo be sa so aka te se ye MPP for de ntia for ye no ye hwe project no na nsema wo kan fa project no ye no na ye be kan wa asem da bia wa ha platform be kan ba akomi no on kan biem ye bibia be si a ye remfi ye be san be boso enti no ye ni be di project na chi saa kopim se obeye wanya eduru hono ma obi a be hu enti me de afutuo na me de ma eye NDC aban no and especially Ashanti regional minister no the kind of hyper ukura say and said the youth no nya ne mugidie and said ye maame mo de omuri ahye ne mu say oba be ye bibi ama Ashanti region no kwame odi no medi agora ne ho be mobo achen eye ne okoye no because ne okoye no edurumre bi a yehunu say waye so arrogant ontie o fra no kra o mfiu o forso so na akopie mu RCC wo obeka fo akere enti na akoye se obi a nko ne na ase biem but eno wa he oko enti waba na wo so ye young the youngest na wo so ye vibrant o charisma wo soro unim de obetimi aye o combine waduma any social media ni nyina ama yehunu de ekoso a kwame ye per resource anka make say anka sa project we ye de ahoɔden nyina awuram ye wie na unim the most interesting thing ne ani kan say project ahododo na ye nwie no aka kakra bi ne awie project ahodo ni nyina o de project ni America hwe airport no aka kakra bi runway ni awie central market kakra bi Confanoche maternity kakra bi Sevilla regional hospital kakra bi afari kra de kakra bi sa na ni nyina te kwame dodo na
ni aya yi kura ye bi abaye half ya chem ni yi nti no se wo ba na wo se wo ye na utu nwa na mo a trade kwame obetimi a complete yeah but ne me hu ne se impanifo betuka e de dom akọ ni akotwa video say no mo ye no mo commission yo yeah ye nim so ma commission ba nya adwuma we know it already nya afi ne pese TBB enti me de so mba jai sa no ma na omokwa probo church say ya commission enya adwuma ne yi na menim se ni nyina no ompese Ghana fo hu sa ampa say no mo ye ba mo mra so na bia be share adwuma ase a fine but afi enchareba afi ya na etwamu 2026 enche ono so bekọ 27 ya nkọ 28 kwame na edru okon anu biem na hono mo no kwame ebe yere se me na ada o entimedie iko kwame wo hwe MPP mu a Dr. Baumia Kennedy Japan Brian Champon wan omunyina mo do so metimbo omunyina edin eye education minister educhum omunyina omani abre oba NDC nso asa ase do Kejetia nam chen omo friend say Chief Justice Opanyin Debra ono so nam chen Nkrofo Matise Sameja mfi nso na machire Haruna Idris nso enam wan kona enti no akwa SSC no obia hiti fi achire edeba enti no se wa ma unyuma nkasa kwame they say abato na sesa enti medie ne meka no se omomoden na se de o man kasa kan se ombehwe se project bia ya nwie bia no ombe complete die enti na mani abre a meka completion because kwame ye wie sa project we enne na stores ne bibia terminal bibia ya okay a kwame hwe nipa dodo a ebewrem abenya baabia abeya adwuma hwe pressure ebeye free street hwe pressure ebeye free Adam hwe race course ye de bi call race course kwa benchi die ntia because of say omo nko honom temporary omo kwotena kakra na ye wie we a omaba enti e tro say race course nso de ye nsi permanent structure bia wo ho okay enti bibia ye ntabo ene obetima abo 4 course blocks bi 2 bia na 3 bi no de ntabo na kuli so ende enye problem ba say wo koye erection akosi shop de emfa wetimi de container nso akọ eno nso nye problem hwe honum dwadie kwame hwe honum fi na ye de wakwa akwhye honum ye wiewe na ye do mu nyina ba obu onum a ne no ma oton kra asesa because in futuro no nti ontimi kra anton no ma oto wasesa ne nsa no ba obewrem wo inside ha me gidi se enoma bebre be san asesa wo Asanteman mu okay enti me de okay meka e de asisu se ombe ya omunyai omunkoso no monka ne ye omode yenso egusu tie ye begusu nso aye eye sa dwumade we ya ye di akire said ye kwa anwan previous years no ye gusu aluta continua ye toa so e de akoye nim na eduru abato election year kwame bibia ni ho a wo ya ye kai me sense su biem election year ye dispensation ya ewo mi bibia no a ya e be kai election year bibi anka no sanka anka MPP en lusuda because election year no ni ayewe ni a commission project be a commission kwa na me hu da enti en kantete na yetime de gutter ni akobo frames nnua na hwehwem na ya say ye gu concrete ni won chenchen ni ejai ba bedru election time na ye ne kakra gidigidi wo ba na machine sisu gidigidi na ye to aba ni we ya na o majai na o moko o masan biti ye say sa line etwam ti no wo bibi ye na wanye ni say
na wo twen election time eno ntina saa year no special arrangement a ye de free Gatwick International Airport free London de ko PM wo Prempeh the first no kwame eso amanfa so bia no yes kabo kwa enfa so bia amaso enfa so bia amaso eno ntina eye commission bebrebe a course no nyina so no enfa so bia amaso no because na nipa am making a decision awie decision obi a take 4 years e dey making no untimi in fact 2 months 3 months me sense that decision no emfa kwame enu nti no amei sha ase aka nene so mo so mbe ye sa no ma we ma bobo so na omo ye na omo nye na ekoye se ye aba papa nie ye ne ye a yate ye de ete ha ekoye a praise God anko ye a praise him ye di achire kwame ntime de ma no besi okay all right champion chairman so up to papa and said that we be here can you will have to create awareness until so baby be out here can we can still keep the conversation coming now or the far live chat on my said the mama join here china and I join here so pepe penalty tin e be sempanyum for say almost sakra no mem no mo nane no mani na no mantimi ngina ne na so said yes na efata na omotimi wie eyi phase 2 yi e de ka phase 1 no a wogidie said the chrome I choked na abusuafo tete kwan mu ton ade ka ene nipa na edi aprapre ewo kwan mu ene sa no mani nyina no me wogidie se to motimi awie phase 2 na noma ebitimi asesa na asesa for good na amasa pressure no ama kwan mu dwadie no ama sade chrome I beja no ama so atimi ate na ma omanim ayefe sade kane no na nka oduru ha no ma na esitie kwan mu da ho ka asidi atwentwi sa no manyina na koso fefefe no I think say we can go back wa bra yetimi aye eye Kejetia phase 2 no na se central market no yetimi aye flow no ya de se bebo apa champion. All right enti kwame ye de besi a ye beda ahwefo ne atiefo nyina ase. All right yakramo bye bye ye from me chairman aha eye COVTVGHANA eye dwumadie for Friday abaya to din Ghana beyond borders menua Ghana for mo akwantuo mu anase mo eye Ghana mamu hase ye pese woni ye ehye eye real life experience ewo akwantuo mu na onso utimi ede ehye obi foforo enkran se eye akwantuo mu asetena mu nsem eye school komo visa semu eye adwuma semu aware mu semu anase insem bi a wate a eye afoforo bi ka eye na okra ye wona wo anu ye bebre wo afuto bebre wo adwenkyere bebre ye ma wo sa akwanya no fa ye WhatsApp number na ego screen ase no na ni ye ni nsa wo so na ye moa na eye Ghana community kasi ya ye yen connect obia e wo wiase afa na nyina get connected na fa number no na ye ni enkomo medamu nyina mate